Nol Jigulini ko'rib turasizlar-ku. 06 ekan, biroq Troykan motoru? Emesi motoru BMW'niki. Troykaniki je berki 525'tiki 34'tiki. 34'tiki turadi. Коробкада ошонуку. Мынакей. Сына договорный дейт, баасы азыр элдер ороп турат. Бул Lamborghini эшиги го дейм, мына ола. Ооба. Кантип атат эми? Келиңиз көрөлчү ишини. Эсигим, салам алейкум. Старт стоп менен жүрөт экен машина, а? Эшти баспаш керек. Так, механика. Коробкадагы BMW'ники? Ооба. Король трасса. Король трасса. Канчага чыгат эми? Мына эмелер жандырыңызчы приборлорду. 300. Слепой панель дейт да. Слепой панель, да? Бир от алдырбайсызбы? Эмелер бар, прямотоктору. Эл ороп турат азыр жерде. Ох. Жаш балдар орuyт го буну көрсө, орuyт. Газдан бериңизчи, газдан. Эл ороп турат базарда. BMW'нун мотору экен. Басын қанша деп атасыз? Басыны 400 қанша беришти? Сырты матовый екен, мынандай, 360 беріп атат. 360 беріп атат, да? Сырты эле Жигули болбосо ичип болдун BMW'ден. Дөңгөлөктөн бери. Дрифт кылабы? Дрифт кылабы? Кылат, э? Жақсы.